laju aqua yang mana tajuk laginya macam tapi kenapa je bang tak kontrak 62 juta ada lamuro tarik gelam toja ublang betul yo ke hai je bang piatan donya ada truk rombongan linto baru untuk ke kanan macam untuk terpegah gu turbang wate sumapa menyokai no gu pegang gonyan untuk ino tadang oje bang oh tera sumapa yang karena terpegahnya masalah di Rempang pemucih didapat warna tuan apa betul ya menyo tapi ia nyo pila elom macam cukup tak sayang nyo je geman hana anjir le je boy tu bang karena bahwi tu bang kana anu mutabah wae dara nang ke kibang cara tapi kerino wae tu bang kacok payung rijang nyo tak ikat ino le tiga supaya urungnya bet tung wae tu bang munan ke macam sang laga lom cara laju diterpa oleh karenanya wahai orang kan ayo hanaban nyo urung Tuhan Yo kani bodoh nyo boleh rimong wae cuba nyo cukup gerantang lo wae sedara no bina urang tino mandum gu terbang kadang gu pulayang kedeh uang kata nyo kanggo ale bapa ayah cuba ulun tuan nyogonyan orang kan katunang masalah corona kalau gu vaksin digonyan orang kan nyo kakuat badan imun katuga betul belum nagu pajoh nyo ubat alami jubang kalem gonyan kon rumah lagoina walaupun hana igaw hai jubang tetapi kurang sang urang katuga walaupun lagi nyo tak digonyan on kurunung pagi jubang pajoh segera betul yang tu pajoh on kurunung kan tu macam yang kami lalu rata blang tinong dunia yang kerja kita nyo penting hanaban menyokon kaya tatran yang hana payah olahraga yang tu lagi yang di tino kamu di Gempang macam-macam ramuan kali bersedia yang wate semangat di gerancang wate malam mutamah juga bapak ya cukup kan kalan macam robak bineh rumah goknya gu pula halia dalam di samping rumah bermacam ragam nyo lagi nyo pihrakan je ke ubat benawa dalam di kalau jepat bineh rumah dilikut nabak je renang yang boh jihnya pi cukup got tenaga dajok lagi boh awe ngam boh je renang di pajuh ti malam tu tanyo tak tega walaupun katuha cucok ka 68 tapi rakam lagi anak muda tapi nyo tak pajuh lawek nyo cik mito tiap-tiap jam pandai ojuman cik lemik lagoina nyo pun yang penting bukain tatran wahai orakan on kaya rimah